بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوقنا ننجلوا إن نفاو إن نبروغرام نرفنا يته إنغرانا موفكا إنبوغنا موفا يفنون no dera rogrene andona de refu dera rog te du refna alquranul karim imbasene mo fano fanun jumaleng no fahrog fayir mande yasam roga fi anin tawfiq boy etantino nata gidmituna oten subhanahu wa ta'ala khane rek andami ka i commencer ka wonu ke anone te refu dapne bala indo ka wono tafsir khasara khatabu qene andone te ndefu na alquran dapni edit kano nuke andona le terefu alquran terefu falay rogani andona le subhanahu wa ta'ala afudna nino tulero sallallahu alayhi wa sallam aberandin na jibril tare falay rogana andona le khuna jangan ko fadwate rog darakana fadore la rog koy liran jangan fadwata ga rog to refe alquran koy jege nakane ne itam aref alquran nene terefu ka andona le win wetu angox dayo no ato ka nannane te andunu ma'na na nannane yun wala khanyukhra qanana nena alquran fanene koy ajegay haqqa mbarno inder in fa alquran nene andona le terefu o bakrogole andona le o te satku o khudam lohna taga rek khanu mucc alquran fanene terefu yitam lerana andona le fana feñayan oxu ni toxna taga o sambir fomo alqur'ana nen tere fu dat a ciofule andona le oxu ngayna na data langa itam sankox ki roto xano fad ma andona le xano gidmin alqur'ana nen tere fu ruhna andona le te ruh ke ñowtayo oxu bugna ruh fa ñowa xano ñowni tan ke andona tere fu alquran nene kon imbarani yu jangayo acangala kholna ala andona le kata jangtel ne andona le nene otulero xe a jangnite gon mosandayo khanyukhur inna cang alquran nyako nyofantilo rayo alquran bobolayo khanyukhraqe wala idudayo khala kasaqe afogayte na alquran itam ka imbaro setan talayo alquran andayo ke alquran la yafa in ndax imbago ñiri ñoxote hadna fa alakhira afogayte bo fandi kitam alquran nene ka imbaro ngoylo xonu ke alquran atna injefe ano kene awaray in fop fogayte alquran itam ka imbaro commerce ayo na alquran nay commerce ka wona alquran tere fule alquran kat ku jefe ona te rek tuya bana amayay te andu o jangan te andu o liran te andu o nangiloxan te andu o jefe an ke farnan alquran lam kat alquran ku jeg na fo tan relation rek a jeg solo lol comme ni andona le o detanga malaka ni moƴñated no malaka ke te refu jibril o te fu dindu alquran yonentani moƴñan yonani ke te refu muhammad sallallahu alaihi wasallam o te alquran a fudne no ten o ngolo nge moƴñan qola ke te refu o ngol kor lam te alquran a fudne nakanene itam besane moƴñan beske te ref laylatul qadar te alqur'ana fudne nakani nitam o xeytolen yonentan te moƴun xaqeta qilam na de alqur'ana fudne kon alqur'an ku jegna fo ten relation rek a ref ka anone ka tedna ta ref ka alqur'ana nene koy xu anona le waxi jangana cangala normal na fasiyene te o commerce ndero farok xano jeg bénéfice mayu kene na andona le ñakke i jeg ka elimna yo te bénéfice kene afogayte te refule xano jeg tuyaba mayu lam kat alquran o tulero xilayule o ñux o haraf lay rango ñuxurde nda o haraf sax o talayong o harafo leng ruk ru jangona na ten binane tuyaba xarba xay layinga alif lam mim o harafo lengol nda alifo harafo lamu harfol mimo harfol kon ta dikken rufo katirawna jegay tuyaba fanwer kon kato xu ñajanga alquran xu wacena kamir kon tuyaba pot numo jego anu million nu tuyaba te jego kon xuna janga alquran tuyaba fama kanene ten nacungang
afogayte itam alquran itam xuna jangan xan roga yoranung te ke refna daraja hadna fa alakhira lam katutule roxe sallallahu alaihi wasallam te lawule we moƴƴawanu nun te ndefu wena janga alquran to jangnitan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu nakaneni itam alquran itam kata aramo kha yawmul qiyam alquran gar kaya tinoxid te otule roxe lawule jangyu alquran lam yawmul qiyam xana gara tinwa roga damin wene de ka jange ga mu ñaal foyen wasani den beki den aljana kanga khata def ka na jiriñ kan kon saxori alquran o buga nga mucc afogayte itam te refu wena janga alquran de ndefu win rog we anona de jagoru faro comme ne tulero xe laytuna manam we roga xotna a jagle aden xoxum ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatu nakanene itam kon alquran dal jangin genel mayu ndefayte kon ru ingarna o kon kene te imbugduda pona ke farnana alquran ingaranga o koy no sarole i commencé it kawta ref suratul fatiha arefo sarola andona le afudo khay me anone te refu makka afa yonentane gaday ka sallallahu alaihi wasallam aref aya betuf dik arefo sarole moƴña magin na alquran arefo sarola andona le afo faali ay ñaan njegu solo na alquran na kamo sarole taref xedaro ke refna o ginde kax lamu ginde kax te mojo jeg solo no kino xe arefo sarola andone o xuna jul a wagiro ñako jang ke andone te refu fatiha ane tay fatiha koy lam te wektu derare ru wektona derare o sarole et ka xe to kana nu commencement na te refu suratul fatiha kono sarole ne afo fay ke andone te refu ngenela maya yakon ndaka nga fop taxe in o ino kon ru ingar no sarole ne tay commencé it kayo injangan kayo no sarole so go commencé ngaro nu firinen sarole rog subhanahu wa ta'ala ala ya no sarole le bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كون كان تعرف سورة الفاتحة روغا وقت تصارو بسم الله الرحمن الرحيم تعرف نغن روغ سبحانه وتعالى تي كما سيتايو وديتا nga khasaraqin alquran fo pam wekti tay gon rog reer defna bismillahir rahmanir rahim bo tayoqa suratul baraa bismillahir rahmanir rahim nu gon rog tem commencé ta ku o commencé aw commencé tin nu gon rog arrahmanir rahim kene nu melo na kon roga ke tafogu roga melo ko melo or ke refna yirmande kon meni imbot ka nu dapne rek bona mo fakar inshallah khani ngaro commencé ta to na bismillahir rahmanir rahim continue ke anonte refu tafsir o sarole ya sam roga fi anino mat foref wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh